Ni isura nshya FDND yahinduye ingamba magingo ishinze ibirindiro bikomeye muri ibi bihugu. Kera kabaye urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwongeye gusubira mu buryo budasanzwe. Ni amakuru mashya agezweho ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya 17 Kigarama 2025. Amakuru arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni mu gihe bikomeje kugenda bizibonekeza ko M23 yari yafashe ingingo zo kugira ngo uve mu gisagara cya Uvira, ariko bizahindutse kuri uyu mugoroba bimaze gutangaza ndetse igaragaza bigomba gukorwa kugira ngo ibashe kurekura uyu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko abakomando benshi b'u Burundi bakomeje kugenda binjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze ahitwa Mboko ndetse na Baraka, ariko ibi byose biri gukorwa bizatumye hakurya kwa General Evariste Ndayishimiye ibintu bitifata neza bitewe n'umwuka utari mwiza hagati ye ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo General Prime niyo ngabo, aho rero bose badahuza ibirabana no kurungika ingabo ndetse n'ibikoresho mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turarebera hamwe situation ihari, turebe ibiri kugenda bigaragara, turaza kandi kwabwira ibijyanye n'ibikomeje kugenda bikorwa bijyanye n'umutekano. Turebe rero kandi bikomeje kugenda bigaragazwa n'abasesenguzi. Abazarendo bari mu misozi itandukanye ya Zamwenga baragira bati twiteguye urugamba, kuri ubu twamaze gukora repositionnement, turiteguye ibyadukomaga mu nkokora biri kugenda bigabanuka. Ni mu gihe kandi undercover ziri muri M23 zo zivuga ziti ntabwo tuzihanganira ubugizi bwa nabi bwa leta ya Kinshasa. Mu misozi miremire y'Imurenge ndetse n'Imukenke bakomeje kwica abaturage, ibi ntabwo tuzakomeza kubireberera, tugomba kugira icyo dukora. Ni mu gihe kandi bamwe mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba bagaragaza uburyo cy'abaturage bakomeje kugenda bagira ibyago bikomeye. Nivyo rero tugiye kureba kantu ku kandi, turebe situation ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa. Akaba ari biri kwa mu gihe akomeje kugenda hagaragara inyandiko zitabaza ndetse bamwe bakomeje kugenda bandikira imiryango ikomeye basaba ko ibiri kugenda biba bihagarara. Kugeza ubu biremezwa kandi biravugwa ko no muri territoire ya Warikare ku rugabano rwa territoire ya Masisi ndetse na Warikare neza akomeje kugenda habera imirwano ikomeye, ibizatumye abaturage benshi bava mu byabo. Abari muri ibice baragaragaza uburyo kandi umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukomeje kugenda ubangamira bamwe mu baturage ukabambura utwabo abandi ukabagirira nabi. Ni mu gihe kandi hari abaturage bamaze gunga imidugudu igera kuri 5, ibintu bikaba byabaye bibi cyane. Ndetse n'amakuru atugezeho aragira ati déplacement de la population de Bimbi dans un groupement Usara après une attaque de home armée non identifiée. Oro bivugwa ko hari abasirikare bataramenyekana batatse ingo z'abaturage iwarikare, bikaba byatumye bamwe batangira guhunga. Andi makuru aragaragaza ndetse aravuga uburyo ki leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bya Karami ikomeje kugenda yoherezayo ibijyanye n'intwaro ndetse n'ibindi bikoresho. Ni mu gihe kandi ari makuru avuga ko kuri ubu ngubu hari ibigukorerwa mu ntara ya Tanganyika bidasanzwe, aho rero leta yashyizeho ingamba zikakaye mu rwego rw'uko yamaze kumenya amakuru akomeye agaragaza uburyo ki uyu mutwe ushaka kwinjira muri intara ya Tanganyika. Amakuru ariyo ndetse nkura mu bantu bari ku mirongo yo gucungira umutekano muri bice baravuga ko umujyi wa Karami urimo ibiro by'abayobozi bakuru ku rwego rw'intara hashyizwe za barriere, imodoka zifite ibirahure byijimwe ziracibwa mu ntara yose. Abaturage basabwa gukorana n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze kugira ngo bake batanga amakuru ku bishobora kuba byahungabanya umutekano. Nibyo tugiye kurebera hamwe akantu ku kandi. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu uri mu seruko bwa leta haranira intwaro rusange ya Kongo, ugiye kutugezaho ibiri kugenda biba cyane cyane duhereye muri Sud Kivu, aho imirwano ikomeye ikomeje kugenda igaragara nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Bwana Safari wiriwe neza? Mwiriwe. Bwana Safari, situation hari ntabwo yoroshye, ariko mbere yo kubidusangiza ndagira ngumpe umwanya muto mbanze mbwira abadukurikiye ibijyanye n'ibiri kugenda bitangazwa bivugwa ndetse bikanemezwa ko M23 yagaragaje icyatuma iva muri Uvira ndetse ishimangira umutekano w'abaturage uburyo ugomba gukorwa. Ubwo noneho tugarutse noneho utujyana kuri terrain utubwira ibiri kugenda biba. Mbere yuko kubwisha M23 ntiyari yava mu mujyi wa Uvira
ntuze kubeshya abaturage rwose badukurikiye. Yego ndabizi mu makuru roko informers bagenzi bawe baduhaye ndetse na undercovers muri M23 ndetse na FARDC batubwiye ko itaravamo, ariko hagati aho umuyobozi w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa hari ibyo atangaje n'ibyo ngira ngo mbere na mbere mbanze mbwira abadukurikiye, noneho duhite dukomeza nawe tujyana kuri tero tubwira la situation ihari. Njye nita kuri ibyo ngibyo babwire turebe, kuko abenshi bakurikirana bimwe muri ibyo ngibyo nyine batangaza na politiki, ariko turi kuri tele nitwe tuba turebesha amaso y'ibyo tubona. Nta kibazo babwire kugira ngo banyurwe n'ibyo baba bagenda babona nyine ku bicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Nibyo no umuyobozi w'umutwe wa 23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko badafite gahunda yo kuva mu mujyi wa Uvira n'inkengero zaho mu gihe bisabwa byose bitaba byashyizwe mu bikorwa. Yavuze ikihutirwa kurusha ibindi ko ari ugushyira imbere umutekano w'abaturage n'inyungu zabo, ashimangira ko ibyo ari byo shingiro ry'ibikorwa byose uwo mutwe uri gukorera muri aka gace. Mu magambo ye Bisimwa yagaragaje ko M23 itifuza intambara idafite icyo imariye abaturage, ahubwo ko igamije gukemura ibibazo ivuga ko bimaze igihe byigaragaza muri bice. Yongere ko umutekano usesuye n'uburenganzira bw'abaturage ari byo bigomba kubanza kwitabwaho mbere yuko hagira icyemezo gifatwa cyo kuva muri Uvira. Umuyobozi yavuze ko ibisabwa uwo mutwe bijyanye no kuganira ku buryo burambye bwo kugarura amahoro n'ituze, anenga ubuyobozi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko badashyira mu bikorwa amasezerano n'ingamba zagiye zemeranywa mu bihe byashize. Ibi rero nibihe muri Uvira n'ibice bihakikije hakomeje kugaragaramo umwuka w'umutekano muke, abaturage bakagaragaza impungenge z'ubuzima n'ibikorwa byabo bya buri munsi. Abasasanguzi baravuga ko ibi bishobora kongera umurego w'ibiganiro bya politike na diplomasi hagamijwe gushaka umuti urambye w'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nshamake makuru iravuga ko itazigera iva Uvira mu buryo budasobanutse, ishimangira ko ikihutirwa ari ukubanza kubona ibisubizo bifatika ku bibazo by'umutekano n'inyungu z'abaturage mu rwego rwo kugera ku mahoro arambye. Bwana Safari rero ngayo nguko nibi Bertrand yatangaje bigaragaza icyo bagomba gukora kugira ngo bava aha. Ndagira ngo rero tudatinze noneho tujyane kuri tero tubwire uko bihagaze. Comment la situation? Tayari maginga ya ibintu bikomeje kugenda bigaragara ni uburyo ingabo z'u Burundi FDNB zashinze ibintu bikomeye mu gace ka Mugoroba, ni muri teritwari ya Ashyizeho. Yego yahageze ryari gamije iki? Gahunda ifite n'ubundi ni uburyo bwo kugira ngo irebe buryo ki yafata umwanzuro wo kureba buryo ki yakubita M23 ndetse n'amadubu n'intare. Yego bakomeje kugenda bagaragaza ko abaturage babanye neza. Nk'ubu magingo uyu munsi habaye inama karundura y'amadubu n'intare. Yego bakoresheje inama rusange, twabyita sinzi uko twabyita inama rusange, ngumva niya nama batumiza abaturage rusange nyine bakaba ari benshi, bakabaha amabwiriza aho bita muri za bijombo. Yego ibyo rero nibyo bikomeje kurakaza FDN, bikomeje kugenda igira ikibazo gikomeye cyane, aho ubu magingo bashinze ibirindiro bikomeye, bakomeje kongera abasirikare muri ibyo birindiro byubatse bishyashya, kuko bakomeje kuvuga ko abasirikare batangije urugamba, bakomeje bisa nkaho bananiwe, bashaka ko bakora icengi z'abasirikare. Yego iyi nama rero ya bijombo, abaturage nyine bari barimo bashimira twirwaneho uburyo yabafashije ibitero shuma by'imitwe itandukanye, ndetse batirengagije n'ingabo z'abarundi. Yego azahungabanyaga umutekano wabo. Yego ibyo rero bikaba byaratumye FDN ikora uburyo bwose bushoboka, ko FDN nakubwira ko yego yari ifite
ibirindiro aho bita mikarati mikarati ni hafi na mikenyi n'ubundi ni hafi no kuruzi uruzi rwarera nyine rugabanya mikarati na mikenye. Yego. Niwe bari bafite nyine kuri uwo musozi mwiza wa mikarati niwe bari bafite ibirindiro mu magingo ya babyimuriye muri Bibogobogo. Kuze mpamvu kugeza ubu mwamenye ni izihe? Impamvu ni uko babonye imisazi ikomeye aya madubu n'intare. Yego. Mu ibanga rikomeye yakozwe na mama 23. Yego. Bagasunika abarundi ariko tayari. Yego. Bimuye ibirindiro banabyubatse maginga icyo nakutangariza aka kanya. Yego. Ubu bari kugenda badeployiminga nyine bazana abasirikare bashya bajyana abandi basa nkaho bananiwe, kuko nakubwira yuko urugamba rwacanganyikishije bamwe mu bari ku rugamba maginga ya benshi bari bakomeretse, abandi nyine kubera kubakorera nyine ibitero bikomeye cyane mu buryo bw'imigabane bwa 23 bwabahamuye. Yego. Byatumye bamwe basa nkaho bacanganyikirwa mu mutwe maginga ya ntabwo bashiye kurwana, ariko ubu nyuma yaho mu ibirindiro bamwe bumva ari mu nzira n'ubundi za Baraka kandi Baraka. Yego. Amaginga ya n'isibaniro ry'abasirikare benshi babaho mu ihuro rya FARDC, abamayimayi bamwe mu bacanshuro, abandi SDR, ugashyiraho n'ingabo za FDNB. Yego. Urumva niyo nzira n'ubundi igaragara bamwe bari kubacisha muri iki kiyaga cya Tanganyika babageza za Rumongi. Yego. Ubu ni ku ruhande rwo Burundi. Yego. Ariko nyine urumva ko bakoze change, barashaka buryo ki bakora ibintu bikomeye kugira ngo barebe buryo ki noneho bakwiyumvira ku madubu yitwikiriye ikabasunika, nubwo ibitero bya drone byinshi abatari bakeya bya FARDC. Yego. Ariko aba barundi barashaka kwihumbura kugira ngo barebe uburyo ki aya madubu ndetse n'intare bareba uburyo ki babasunika bakabapushinga, bakareba n'ubundi ko bakomeza gucunga umutekano w'amasantere bagiye bavamo, nakuvuga nka santere ya Mikenke, bino bice bya Mikarati, uduce twinshi cyane hano santere ya Minembwe, byose bari bayikuyeho nyine isa nkaho iri muri ibyo. Yego. Ibyo byababarije intare n'amadubu, ndetse aho isoko rya Iposho, aho bita Iposho, baritwitse magingo ya nta isoko riri kuba abaturage wavuga ko basa nkaho bafite agahinda gakomeye bitewe n'uko ubuzima bwabo bwahindutse. Akazi gasa naho kamaze guhagarara cyane rwose muri ibi bice. Biragoye cyane kuba wabona naho ugura agasukari ko kunywa mu cyayi ndetse n'igikoma. Yego. Ni ibintu bikomeye cyane rero byatumye izi ngabo z'abarundi zikora change, ndetse maginga zikaba zakoze ibirindiro bikomeye cyane bivugwa ko. Yego. Bamwe mu banganirije bavuga ko bashaka gukora ibirindiro noneho iyi teritwari ya Fizi yose. Yego. Ikajya mu biganza byayo. Yego. N'uduce tumwe na tumwe 23 ndetse n'izi ntare n'amadubu bari bafashe. Yego. Bakatwisubiza. Niyo gahunda nyina w'umupango kugira ngo uriya mujyi wa Baraka, gukurumva umujyi wa Baraka niwe uri kubasha kuba uri gufasha intara ya Bujumbura kugira ngo barebere hamwe y'uburyo byagenda neza. Hari ibimenyetso bigaragaza ko ivyo bikorwa bishoboka? Niko bimeze
umuvoma iyo ugeze imbaraga kuko nanjye njya mbagera yego usanga n'ubundi muvoma irahari kuko n'abacuruzi bari kunguka kuko ibicuruzwa byarikubye yego kubera yuko umujyi wa Uvira wasaga nk'aho utunze Bujumbura, intara ya Bujumbura nyinshi cyane cyane nko muri iriya mijyi yego. ariko icyo nakubwira nyuma y'aho ibyo bintu bibaye nyine Uvira ikaba iri mu biganza bya 23 ndetse bikaba bigaragara ko nta gicuruzwa kivaho kubera ko Bujumbura yafunze imipaka yego. ibicuruzwa byarahenze urumva ko abacuruzi bo bari mu nyungu. Ejo nimugoroba nibwo babaye n'umucuruzi arimo ambwira ngo nubwo intambara iteza ibibazo bigatuma bamwe bahura n'ikibazo yego ariko hari n'inyungu ziboneka ku bantu bari mu kazi yego. ubwo rero icyo nakubwira cyo ni ibintu bikomeye cyane aho magingo ya bashinze ibirindiro karundura bivugwa ko bishobora kuba bishobora gutuma byaza korohera ingabo z'Uburundi noneho kwireforma bakaba bakubita M23 mu buryo buboroheye kuko bamwe bava muri biriya bice bagemura nyine Burundi bagenda batutangariye bati ingabo z'Uburundi zafashe umwanzuro kabisa wo kureba buryo ki noneho bakwegeranya bakisunganya bagakora akazi gakomeye. Mbere yuko bwana Safaro tujyana kuzinda tutubwira reka tujye muri Tanganyika naho hari amakuru akomeye arebana n'umutekano akomeye agaragaza uburyo ki mutekano wavuguruwe mu buryo bw'imicungire ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bikorwa. Nacyo byaterwa nuko wenda nibyo wasomye kuko mbere mu ntara ya Tanganyika hari amakuru nakusanyije ubwo nawe uraza kutubwira situation wumvishe kuko byose ni amakuru. Nta kibazo. N'ubuyobozi bw'intara ya Tanganyika mu majyepfo y'uburasirazuba bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo bwafashe ingamba zikakaye ku mutekano zo kurinda ko iki gice cyafatwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 rirwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Ni nyuma y'inama y'umutekano yahuje abo mu nzego zitandukanye ku igenekerezo rya 15 Kigarama 2025 hafashwe umwanzuro wo gufunga inzira ihuza intara ya Kivu y'Amajyepfo na Tanganyika guhera uwo munsi kugeza igihe kitaramenyekana no kongera uburinzi bw'ingabo z'igihugu. Guhera uwo munsi ikibuga cy'indege gito cyitwa Kanunka n'icyanyunzu byarafunzwe, bigakorwa bihuza abantu benshi, birahagarara hagarikwa ingendo z'abanyamaguru n'iza moto. Guhera ku isaha 4 z'ijoro amateraniro y'abanyamasengesho aba nijoro akurwaho. Umujyi wa Karemi urimo ibiro by'abayobozi bakuru ku nzego ku rwego rw'intara hashyizweho za bariyeri, modoka zifite ibirahure byishime ziracibwa mu ntara yose. Abaturage basabwa gukorana n'abayobozi bo mu nzego zibanze kugira ngo bake batanga amakuru uko ibintu bimeze ndetse n'uko bihagaze. Izi ngamba zikaba zarashyizweho nyuma y'aho ku igenekerezo rya mbere kwezi kwa 12 2025 AFC yatangaje ko yafashe igisagara cya Uvira gikora ku kiyaga cya Tanganyika. Ubuyobozi bw'intara ya Tanganyika bwarahiriye ko budashobora rero ko bakemerera M23 kwinjira. Abarwanyi ba AFC ntibafashe Uvira gusa kuko bakomeje bamanuka bafata n'utundi duce dukoze kuri iki kiyaga turimo Makobora ndetse na Mboko muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Byose rero n'urugamba rukomeje. Bwana Safari nawe tubwira ibindi birenze kuri ibi twabashije kumenya. Mbere y'ibyo ngibyo reka mubwire ko hani Baraka yego mu gace ka Karenga yego hari gutorezwa ndetse bari kwigisha abasirikare mapu yuko ibintu bihagaze. Ibyo biri gukorwa ku ruhande rwande rw'ihuriro rya FARDC.
byatangiye ryari? Byatangiye mu masaha y'urukerera aho abari bohereje abasirikare bamwe bari baturutse i Karemi, kuko magingo aya abasirikare basa nk'aho bakomeye bari mu mujyi n'ubundi wa Karemi. Yego. Uno mujyi wa Karemi ni umujyi ukomeye cyane mu ntara ya Tanganyika. Batangiye kwashinga ibirindiro mu buryo budasanzwe ryari bwana Safari? Nyuma yaho baje kureba buryo ki batanga umusada hano za Swingaho M23 yari igeze. Yego. Nibwo babonye ko ibintu bidakomeye, baravuga ati reka tubanze twige. Bige iki? Bige strategique y'urugamba, bige nuko 23 irwana. Yego. Akaba ariyo mpamvu nyine hano za Karenga hari site ikomeye cyane y'abasirikare n'ihuriro rya AVIS bakomeje guhugurwa ndetse banababwira uburyo M23 uburyo irwanamo. Yego. Amagingo ya rero icyo nakubwira, ibintu navuga ko bikomeye cyane muri aka gace. Yego. Teritwari ya Fizi ifite ikibazo gikomeye cyane nyuma y'aho amadubu n'intare bakoze agashya mu ibanga rikomeye n'ubufatanye bukomeye basangiwe na n'ihuriro rya AFC. Yego. Aho birukanye ingabo zimwe z'abamayimayi, FARDC ndetse na FDNB. Yego. Bakomeye cyane, bafashe umwanzuro ukomeye cyane ku buryo magingo ya bitoroshye muri iyi teritwari ya Fizi. Yego bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Nta kibazo, ubwo mu biganiro bikurikira nuza kumamagara turasubira i Karemi amakuru y'umuvandimwe wamamagaye ambwira uko byifashe. Yego urakoze cyane bwana Safari, dushimire namwe mwese mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Udukurikiye bwa mbere ufyonde sabone. Hasta la vista.